Suelta, suelta, hey, papá. Joël pas la balle, il y a des patas qui tout vous nous d'aller. Il y a tout sol, il y a des bonhommes. Eh bien, vous êtes un tas de sol qui n'est qu'un foyer. Ah, comme là, tout sol, vous êtes un bonhomme, Yahweh. Kabibi, vous êtes un sol, vous êtes un bonhomme. Nge ahundo, nge kotukoldo, nge mobado, sol nya to konun kajala dana pochon, ngole sen bel ke lala ko. Bio yo le, bayan pa wi. To ko ipaka, ne repel ke ne kabie. Ela vale. Ha, e ta ko to ko. Hey. Bing mede. De mandaba. Eva. Ah. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons continuer notre apprentissage de la langue gabienne. Hello everyone. We are very happy to meet you again. Today, we will continue learning of the Kabye language. Thank you. Kobi solia, tanlo, tanwote, tanrana, tanro. Plena lo atondoni de mwemwelisen royo. Sono rana katose, reni sundare de Kabye pelkato no moda Yahweh. Joël Pahirose, tu yo de Kabye ne passa. Cheto kunungle, tu yo do kune, ako no yo do ko. Yazmate. Yanya da pelelin nge Kabye te. Malmanda ulilin nge Kabye to. Nge lusto, nge mobato, nge bodugoldo, nge ahundo, nge keledo. Nyata ewelelin nge kunungo kedeyo.
alwa to nya da wan lele nya do kono le bo no mon ndal ko bi la de kono english nya marro pabro bili wese be bel kreda kabi fioro ma batale men se we ro banase se de kabi tom ke ba so bel ko no ko bala il rene sanda son ma ja so de priode takai na se de tom alwa to da ma te me hiu na se tom marana me ko pala na kai kono men ba ni de sole kabi tanao kabi da tu jano da ton na ko bala ba no pere nas dur ya ro chosana cholo le peke de ro tom il ma passe Joël pata ta de helim choko mata se pasu helim ba han mon tene ndro ere o to yo jamen ru jano da na sin jak ro chosana cholo le peke de ro suru long da mbu bi we ajili anana ni bute keta sun se ya bute adua na adene paimbio manda jetme se to takaya na kai lo kome nja bada adua ne au bada be kabe tanam te tene pai manda to se tene ya kabe tanam sakye we bada be yin maul me takaya nga ina takaya kene yin maul chamene ena ndo pa makwe to ina chamio nawa mama ko yo se ebe kala mwa cholupo sono taga yanga ko do maja se priode no ke ke wena tolom tande ke ta ke se mayo no ke ta ke se mayo to na ke ta ke se mana taka isele so we ntententente ele sono le ebe kala mwa cholupo nyinga tom maja so yode njo na royo ke na kaka we ma temme kaka wolo yawi na kaka eba pemye yin ma passe to ena mana we bana chamele to ena le kayo to kene kakale tete capita pendant que c'est ménage un pays cabier na kene kabi musa yo putane pai ena kabida hone kede wizu kichano no jamina kabida wone kede wizu kichano kabida wombe mbu pipe wo tayo no nawa na yo eda rene na ro kondio na jamina toku balumbi yo kene kusulu in maul melese to na ken kaka nake les proverbes et adages en cabier no ayo atua ne kutoma kabieta atua ne kutoma kabira njo na ya taka ise we nte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  ele ye nsole si yo ai prefer kare nyinda maru yo nuku taka ise pandi wele nwekara holo ndị wen dum holo nwele pandi we to da holo ngoyo patu ko nikwai mawayo renotre rosso solare ne batakende je disais plus haut que tous ces documents que je venais de présenter ce sont des livres cabiers on en a plusieurs vous qui êtes à la quête de l'apprentissage de la langue cabier
Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Nous avons des livres pratiques, des livres très très pratiques qui vous permettent d'apprendre cette langue très facilement et dans les brefs délais. Et c'est simple d'acquérir ces livres-là. Vous aurez le numéro WhatsApp dans la description ou bien le email que vous pouvez passer pour pouvoir nous contacter directement et avoir ces documents, peu importe votre position, on pourra vous envoyer ça également. Et aujourd'hui spécialement, je vous parle de ce livre appelé ou titré Ebeka Lamwa Cholobo. Ebeka Lamwa Cholobo. Vous voyez, non? En français, si vous traduisez ça, je vous dirais que cela signifie que qu'est-ce qui me fera sont en train de partir avec l'eau de la rivière. L'eau de la rivière est en train d'emporter ceux qui se disent qu'est-ce qui me fera. Voilà, genre, ceux qui ne veulent rien comprendre, ceux qui ne veulent jamais écouter les conseils, ceux qui ne veulent jamais se soumettre aux exigences ou bien aux lois du village, si je peux le dire comme ça, ils risquent d'être emportés par l'eau de la rivière et comme ça, on va les voir en train d'être emportés ou en train de suivre la rivière. Alors, je voulais qu'on lise un peu une histoire de ce livre. Kobi Soli Amandias, c'est Kaltana on a kou choko, Kala mwa cholobo, te Takayada, Tanango, ne menketeme choko. Poyodoro, Abano, Payas, Yam, ne elak your man a better, ne jamina, Yam lak your man a better. Et de tom que tu as te calé tu connais tenez yahweh tu es le sendene makalo tu connais de yak ta ga ngale ndes kalone ne hen ko le len pem yam yoma yam reke semna dende ele tona yone elak yoma masase teneyo ayo akpatia Soli masa wobu. Ayo ebru panzo hayem panzang de. Ayo ebulisi lambu alwato ketu hayem. No chamina. Ebulisi camino. Sempre yo kumongu nyakpasa ne nangtona samie ngulu nang de pa plante de yo enu bana tona eno jamena yam yoma ana ayo Malaka bu solom masa yo. Yoma Jackie ewa yo le malaka si e solom komu boda ole suele ndok yam yoma ka yo le ndi komu boda na no solom jara yawe ewel senene so solom boda we eden yoma to ole ewolo ehu jara malaka jolo a puja jamiele nyente nanto yoma nan del mul mi jara na ntana yo yawe palabre kwem Did it wait? Me will chana mawe. Did it wait? Panzia ne abente. Puyo yoma ewa yo. Hatu da trikasie. Bugende na pandana na abente wa puyo yoma
wa ka yo hata da cha so mama yo oh yam ewa yam here sewa yam yere sew yo ma yo ai to gunum ye yam yere ese so no yo ma yo mo mama joni o tana ko ne ke tala leng lembio yam lak yo man ebeta yegi sam ne rende ena tonan ebang labo yo ma pa masanga mama yo le mala ka nyugu solo masa mbo yo masa uye elak yo man ebeta ena jamina me eso yo ma ka yo le mala ka nyase solo komu boda ndeng yo ma to ka yo le ndi komu boda na chara nyo ne jamina ne pindele mana ayabe nyone nang to na kumongo pindele ai bidig bindene semdo le kumongo nyayabe onyone nang to na ola se semdo nang to na hiana elabani yo mayo ne be rose tere wai pandana ne abenta wa pabiyo yo maka yo hata da chaso mama yo oh ya to aka ka pupende ne pandana ne abente wa bolnu para nu yo hata da chaso wo korea bla bla lengpem kenya de nya taka ya kani na tanang me ten fu chana da tom na atuan ten po taka ya kan kada but the day pe lidi ina satra de hombia but the bolivio na so when ten na kena kakale kari tom kabi tom pemon na kakayo kabi tom pemon nyengale kena kakale kabi ta muya na kabi ta muya nyengayo la mythologie to kaka waile mana maulu menga kena kakale kabi tombe takaya pina chamio oh mana moroke ena chamio kabi tombe takaya francine kabi ai kena kakale seto kabida nyawi tenge hene pesa ya kabida yo salutations en cavier toutes sortes de salutations c'est dedans là-bas akonta calo kenale calco le comptage système de comptage en cavier très intéressant aussi so when semen hela na tolum yela nawa kakaro kewuru pempo pe yodo dona so when so what up pem so paso so what up pem chenyande pa nkan so la me mbani se de papo to me ta koi la rayo mazin na yo to me la rayo akonta nyama yo pas to me ndren la ke peut-être ka yo we oui je disais que il y a différentes sortes de livres caviar peu importe ton domaine il y a les livres des expressions philosophiques, l'histoire, géographie, la chimie, la médecine générale, la médecine traditionnelle, la médecine moderne, les mines. Il y a également le corps humain, c'est-à-dire la SVT en général, ou l'étude civique, si on peut l'appeler comme ça. Il y a plusieurs documents de différents domaines. Donc, venez passer vos commandes, on va vous servir le plus tôt possible. Et ensemble, on va apprendre notre langue. Thank you, thank you, thank you.
very much. See you tomorrow.